Ngiyacela abazalwane ukuvusela ebandleni likaKristu Jesu sekuseni noma emini yasekuseni. Haleluya. Makabonga uNkulunkulu. Siyathanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane emandla akhe amangalisayo. Amen. Lapho kwenda ukuthi kubelula ukuthi sitofika la. Amen. Ukuhlanganyela abazalwane kulomkhosi. Malibonge igama likaJesu. Ngiyathanda abazalwane ukubonga kakhulu ngoba lesekwelekile. Sibonge abazalwane labafona ekhatsi endlini. Haleluya. Sikuthi indzaweni leti ehlukahlukene. Ngiphelelwa amagama. Angilona ligabhu lakufikwa la ekubekweni into kahle. Mayibonge inkosi. Kodwa nje kufuna nikwazi ukuthi silibandla siyambonga uNkulunkulu ngani. Malibonge igama likaJesu. Ngoba kuthandwa abazalwane kuyimpathe yempilo. Amen. Luthando lubonakala ekuhlanganeni. Inkosi yemsayibusisi. Ngoba mthiya nesibongo sami. Alibonge igama likaJesu. Wendlula lapho ngumfana kaNkulunkulu. Ngiyamathi Jesu elekelela impilo yami. Amen. Eminyakanyakeni nje bazwele ngasengakhe leyendlula. Nengakabi kubabe ngisesengumfana. Wayibamba uNkulunkulu impilo yami. Ngangena ebabeni naNkulunkulu ayibambile. Amen. Namhla sengeke ukugena ebukhehleni uNkulunkulu solo uyibambile impilo yami. Haleluya. Siyathanda abazalwane ukubonga kakhulu kulokuningi. Ngiyafisa abazalwane ukuthi thoba kakhulu phambi kwenu. Umuntu bazalwane ngalomkhosi. Ayibonge inkosi. Umalevi 23 verse number 4. Sibe quick nje bazalwane kuba basikhathi na sikulo umkhosi. Sikanye akekho omkhulu kunomuntu. Asifundze bazalwane. Yeah. Yeah. Imikhosi legcwele yemihlangano yokukhonda. Yeah. Leni yawumemetela ngesikhathi lenimiselweyo. Lesimiselweyo. That is it. Ngiyafakala bazalwane. Amen. Hallelujah. Leli sizulu ngiphethe lithi nansi ke imikhosi. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Uthi uNkulunkulu nguleke imikhosi. Amen. Lesimiselwa yona uJehova. Ngiyafakala. Sikhuluma ngomkhosi wani? Siumiselwa ngani bazalwane? Yes. IBhayibheli lithi lihlangano legcwele. Leniye kuyimemetela ngesikhathi sayo. Lesinjani? Lesimiseleyo.
Mawudrive imoto uthi yalela belalela nje. Kusukela yesterday na uhamba la motini ufaka kuqala ufake ivoice of hope weba kucela ukuthi yakhuluma leli khuluma kwayo. Ngileni ikhuluma angathi bazali babeqaba nenaqala kuqala babe. Sisiteni mnakethu sekonakele kuphi? Ngoba vele sasathi nje ngoba ifocus isifundisiso yayisekutheni siye enkosini. Hallelujah. Nakugujwa ngomkhosi. Kwakungasile politiki lekhona today. Ngoba ubuhlungu bayo la evisa khona ubuhlungu. Kwakumuntu focus ekulu. Amen. Bathi labanye nabakhuluma ngetiso bathi lelanga la April lesiketwe lona akusilo ilanga leli right. Ilanga leli right inJanuary. Kungenaphi lokho? Ngoba phela lo January nolufunza kade bese ufuna ukupolitika lapho. Lo January uthi lusuku enyangeni yokuqala ngithi. Sengibanga bekade uthi inyanga yokuqala kuJanuary. These are politics bazalwane. Akusendi sifocus kuleyo lokumele siyimemetele. Lekhole simele kuyimemetela with an understanding. Hayi ngoba silwa nabantu. Mayibonge inkosi. Kodwa sikuba iBhayibheli lethu lithi indzaba yokuhlangana ngumkhuba walabantu. Lithi ke nifuna uNkulunkulu singakwenzi njani? Nithamhlule nje bazalwane. Hallelujah. Kuthi no ungadisole. Futhi akusho nqokuthi kaNkulunkulu ukuthi la labashede emakhaya bathi aba celebrate sebayisihogweni. No. Impilo yokukholwa it's a choice. Angithi. But kumnandi ukuthi la wenthethe leyo choice kube unale understanding too futhi ukholiwe. Yiso lika. Ngoba ku-attenda i-Good Friday ngakwenza ungena ezulwini. Kuba batonge letimiso etikole ngeke tikwe kodwa kukholwa tono takho tithethelele. Bese udla konke lokudla njengoba kunjalo. Therefore asasibuke naleli bazalwane bese ngiyendlula Exodus number 12 verse 26 and 27. Exodus 12 verse 26 and 27. Yes. Nangabe bantwabenu banibuta bathi Yeah. niwendelani lo mkhosi? Ngiyawubaphendula nithi Yeah. lona ngumhlatshelo weliphasika wekudlulisa simakade. Ngobe wadenga tindlu tema-Israyeli eGibhithe ngesikhathi simakade abulala ematibulo aseGibhithe thine wasiphephisa. Ema-Israyeli aguqa phansi akhuthama. Amen. Musukuyavakala bazalwane. Nedithi phela kubuza bakufundzisa kwemvangeli kuyahlupha. Ukuthanda lokumemeta lokuthi kumemeta. Because emsayibusisi. Uthi uNkulunkulu bazalwane. Uthi awuphindze sisi. Nangabe bantwabenu banibuta bathi niwendelani lo mkhosi? Yeah. Ngiyawubaphendula nithi lona ngumhlatshelo weliphasika wekuvumisa simakade. Yeah. Ngobe wadenga tindlu tema-Israyeli eGibhithe ngesikhathi simakade abulala ematibulo eGibhithe thina Baba sisi. Ngamanye amagama as a church of God simele si-understand ukuthi lo suku lolu kufuna abantu bethu bafundziswe ngalo. Uma basibuta, amen, siba nempendulo. Hallelujah. Ngoba people today bakutshela ukuthi no, akusikahle ku-celebrate Good Friday, asi-celebrate ini i-Passover. Hallelujah. I understand ngoba nasawufundzile vele akufani. Because website kusisi. But we need to understand ukuthi lento lesiyendayo sifundzisa abantu bethu ukuthi lo suku luyagujwa. Alugujwa ngengqondo yokuthi tin 18 ku-April. Angathi kuyezwakala basabona. Aligujwa ukuthi inyanga ngu-April. Aligujwa ngoba
kumiswe ngetindlela longathi qaba bathi lugujwa ngoba sinenkumbulo. Oh Nkosi. Sengamane ngifunze nje bazalwane, sengamane ngifunze but angalifunzi khona la kulesahluko. Uma uyiqala kahle lento verse number 1, uyayi-understand ukuthi uNkulunkulu. Amen. Lo wakhuluma naMoses, kuthi Moses akakhulume naIsrael. Kuthi somlo suku kufuna kuphunywe. But kune demonstration. uNkulunkulu afuna kuyenda eveni laseGibhithe. Uma ke kulungiswa lesikole uthi kaNkulunkulu nesikole sithi singahlatshwa sidlelwe ndzawonye, but angithethi konke lokho lengiteka ukuthi wathi ke nineke lesekutholela ngoba indlela abazalwane yokuphila ngumlayeto lolethekile. Uthi ke nakabatshela uthi ninake indlela yokuphepha uma intemba kaJehova yedlula. Uthi ufuna nithathe ingadi yalesikwane niyibheke. Hallelujah. Eminya uthi uma ingelosi yokubhubhisa ida bayibona lengadi yedlula. It's where the word Passover came from. Hallelujah. Loyo Passover usasebenza namuhla. Ikona bazalwane. Niphela ngiqinisile. Uma sibhekwe ingadi yaJesu akukho lokungenayo. Unazo ukushumayela. Nasuka ukushumayela la ngifuna ukushumayela bazalwane. But ngifuna ukuchazelele nje ukuthi yona yodwa nje. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu nidabakhumbula abantu abena. Banibonke igama likaJesu. Uthi nidabakhumbula abantu abena ngalo usuku. Uthi ngenxa yengadi sasinza. That's why siyakhumbula. Bese siyafundzisa siyabemete kuda kulomkhosi. Sitohlanganyela kulomkhosi. So ngiyafisa bangathi emaKristu bazalwane angayibalekela nayinto ema-politics in the Church of God. Ukuze sinyamathele focus nokuthi ngoba bazalwane njengoba sila sikholwa sonke. Amen. Senjani? Umehluko ukuthi njengoba sikholwa sonke sisinze sonke la. Ngicela nje ukukhuluma bazalwane njengesithunywa saNkulunkulu. Amen. Ngoba lethinto lethu bazalwane dasiphilisa, you know. I remember mina ngoba ngikhulele esontweni la kuhlonishwa abafundisi khona. Angizange nje sengikhulele inyanga ngikhulele esontweni la kuhlonishwa abafundisi khona. Futhi nje la lenyanga benisukuma nonke. Ngikhulela kuphela. Umfundisi akafiki ayiqhubeke inkonzo. Uma ingqondo yami ngidry sabethi sokuyibiselele emuva uyathi beba discipline labazangena laba labathi kakhulu laba beve bayinkingi uthi ukhuluma balokhu bamakha lawa ba discipline noma angathi umfundisi bazalwane lizulu lilapha emludi kude lobe kaphikisa bebakhola ukuthi semludi babakela ipholele manje lengayibona kulo njengoba ngayitodlwana bazalwane bakaze babathathe bahlonipha ukuthi lizulu semludi abantu nabo abaphikisi but bakholwa ngakho futhi bayamesaba nalo lokhulume lokho emva kwaloko bese baphila impilo yokutilonza kahle but bangasindisi namhlathi nesisindisiwe siyabutana na standard bani nani Gesa kuJesu angimaniki angesabanga ukuzinikela ngoba uJesu akasoza ngibuse lutho yena wafelewa osiyamo letho ke bazwane sikuyo le inenemusa kaNkulunkulu ayikebi ngemntwana wakholwa kuqala lalela bazwana ayikebi vina nangaphawu
Amen. La umpostoli wabezizwe. Apostoli wethu phela lo. Kodwa ikelina naye. Ime ngaKristu Jesu eyedwa. Hallelujah. Uma nje kunesikhathi njengani babemlanga uma kunesikhathi wafunda kahle izwi uJohane noma ufunda koLuka kuma ufunde kahle ufunde ngoba prepare sermon but ufunde kahle uta understand ukuthi kunebantu abaningi labahlangana ngokubanjwa kwaJesu. Amen. Kunebantu lababa nethuba angisho mahede ngisho nakhona laba benethuba nokubukana naJesu bembutabude ngamanye amagama nakaya siphambanweni bekasho ukuthi nami ngilifakile ikhasa because sinela siyakhumbula la then sita uNkulunkulu ke ngokufocus ukuthi kufa kwakho Nkosi kungabi lide empilweni yiko ngeke nente noma njani ngeke ngethelele noma ngangibani kuthi unako noma akanako akwenti lutho kimi because mina naye siyathingana because sikhumbula ukufa kwakhe kodwa namuhla siyakumemetela ngoba sesihlakaniphile lokufa simemetela kuvuka azathi Paul ngilangatela kuManti yena namandla ovuko lwakhe. Praise Jesus Christ. Hallelujah. Konke lokukhathi lokho masudu la blue konke lokuyasala la. Amen. It's a waste of time. Manje bonke igama lenkosi. Uqabanga ukuthi na ufaka isipho lenhle ubonakala ngcono. No bafowethu. Ukube bekathe siqabanga. Ngiyaqoqa ngedwa ngiqoqa ngoNkulunkulu. Bathi nalokugqoka kona abantu bemane sathi basabo Adam nabo Eva ngasiluphana. Ya ngasiluphana. Bakhethe lebangasiluphana namhlanje konkuthi sekunemehluko. Yakuphi liyakhe ibadla ka Edgar. Mina ngigqoka kaShabana lo mina ngisagqoki la ngigqoke America. What do you use this time? Lento yenda emakhola phele nya ngoba kuthi driver wiphi imoto akwenti lutho ekholweni kwakho kuthi uhlala endlini enjani akwenti lutho kuthi ushaya ngendvodza le-rich kangakanani kuthi ushaya ngemfati konje akwenti lutho. We are here to rebuild our spiritual world. Ulemama sathana sisatothandzana bazalwane sisatothandzana sisatawulandzelelana sisatawusitana sisatawunakana bazalwane because isho lento la kimi kwakuthi kunemama uyamdzinga logogo noma useless anganasalari but uyamdzinga lento isho lento ngoba ayiyona into yemuntu yinto kaNkulunkulu ophilayo. Let's go to the word of God for today. Ngiyaqaba ukuthi uvakala kahle msibazana. Suku lephasika kumele bafundiswe bantwana. Kuthi kumele ngosezi. Ayidingi ukukhulunywa ngemagama lamakhulu lento. Siyabukela bazalwane siyabukela egameni likaJesu. Amen. Ayidingi ukukhulunywa ayidingi ukukhuluma ngetilile bazalwane. Lento nje idinga ingqondo yakho iphile kuthi mina lengimlandzelako uJesu. Amen. Futhi ungevumi ukutshela ukuthi ukhonze alliance, ukhonze the rock, ukhonze assemblies, ukhonze amagama lawe eThixo udlala ngawo. Udlala ngawo. Kodwa baba kade ngoba kubuyathi because bazalwane siphila emhlabeni ngithi Jesu. Hayi Nkosi. Siphila emhlabeni bazalwane. La emhlabeni kudinga umuntu agqoke isuku.
nala emhlabeni ngoba siphila kuphi umehluko ukuthi uyigqoke ngayiphi purpose futhi uyigqoka ibe njani kwabanye abantu ngoba ivangeli ayisingawe wena kodwa mali kuwe ufuna likhanyisele labaseqale kwakho. Amen. So silele sabanele phansi sokuqala nasemaofisini ase-South Africa sanqoqoda sabuka sabona ukuthi bokungeke kwenteke emethiso libandla lonke kuthiwa i-Church of God lonke Church of God number 1 nje beliyawuregister njani kulo mbuso wona ngoba nayo register bafike bakutshela ukuthi bisathiliwe emagama namba kamathathu mangasawakhumbula manje siqombelela kwaze kwaba ne-the rock of salvation ayikho le register the rock of salvation tamane kuregister kuthiwa the rock of Ebenezer beba sengomane kushintshwe nje because nomhlaba lo ubusathini ubusathini ushayela thina umthetho thineke siba nemandla oku-overcome ngaKristu lokhethi uma uthi lo mhlaba tisu tiyakhishwa sithi sinezwini likaNkulunkulu tiswa tikhishwa angathi kuyavakala basawona haleluya uma kuthiwa kuyalalwa khona mama bafakazelela uma kuthiwa kuyalalwa ungakashadi sithi sinalalwa ungakashadi ifika le mvonyalo senembuleleke ngemandla esendiso lakhe leba ndlela bebathi umfana kabe naye imfombo umfana hey bokune order besithola kahle one by bokune order singase sinikele emlindweni sishaye kuchichichichichi kuze sesiyaphuma ke sifola la kulo lwayela lithini loluqingo lolugqidela umuntu siyophuma endasi so ubonakala amajoyini ukuthi le Hebrew amen bafana ungamhlupha lapho ngakutshela ukuthi even umfundisi wayo ukuqualifyisile lento lengena liqiniso lingakafinyelele kulo. Praise God. The color says in Bazarwan. Exodus number 20, verse 1, 2, and 3. Hallelujah. Bese ndlula nje bazalwane singayi emkhosini siye empty siphume empty. You must understand ukuthi awukho guilty kubala. Awunaqala kubala. Inkosi emsengibusise. Number 20 egameni likaJesu sitho kuma bazalwane noma singadansa sendeni bazalwane vele injabulo yethu kude kutokuphona umuntu usuku lethu le ulayekile uhulumende usinikele una start sebenzisa Exodus chapter number 20 verse number 1 sihloko sithi imiyalo yeshumi uNkulunkulu wakhuluma nakha emavi wathi nginguSimakadze uNkulunkulu wenu lo wanikhipha eGibhithe eveni lebugqili ungabi nalomunye uNkulunkulu ngaphandle kwami lelinye bazalwane lomusho uNkulunkulu wakhuluma wonke lawo mazwi wathi ngingujehova uNkulunkulu wakho yes okhipha ezweni laseGibhithe amen yeah ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami laba la school fees bazalwane bakhona yes gave them instruction yeah I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt the place of your slavery place of your slavery hello kwesilungu kuyahluka yeah you must not have any other God yeah me only pizza food you must not have any other God yeah but me only but cela c'est les Corinthians bazalwane chapter number 5 verse number 7 and 8 yeah so qala sisi kuba seKorinte wekuqala chapter 5 verse 7 yes khiphani ibiliso lenzala khona litewuba inhlamba Ocean sikelela Iswababa izwa imitha
So that's why let us manage this challenge. Asadi no magancha, ngoba nelethu. Uma lahlathwa labo Mose, lihlathi. Lethi iBhayibheli lishintshe nje ukuthi nelethu alifani nalela. Ngoba lela laba ngumusa. IBhayibheli lithi kwaphuma inqubo evayo. Bonke lithi iBhayibheli nalabo bekade bangasiko salo lithi basanyelwa basokwa. Bafakwa ngangishishini. Yafika ingwenya. Jesus. Iphasika lethu. Yathodla lenyama. Jesus. Hallelujah. Aphuza igazi lakho. Kufa samfumene. Azathi lo munye nakahumsha athi noma ngafa kodwa utawuphila. Uyabona? There is one thing of us understand. Sesiyathandaza bazalwane. But mfuna nje mfethu ukuthi nelethu lethe njani? Hlatshiwe. Ngoba into lebuhlungu indlela sitha sisesabise ngakhona. Uma besikhuluma language yangala Nkosini besithi welcome makebhayi. Siyabonga sisalulinza kufa. Jesus. Ngoba umuntu okholiwe wasinza uledi. Hallelujah. Laba basabalekela kufa abazalwane. Bayebodokotela nathi sethi nyangela laba ngivayile ngithi angithi dokotela minyaka emakholo. Ngisho labasaba. Jesus. Ngoba ifreedom yokuphila la emhlabeni yakrashwa. Yakrashwa umhlaba ungena sono ensimini yase-Eden. Kwase sesiyatisha ukuthi bantu baba njengoba senikholwe ningebahambi nibafokadi la Jesus. aninamuntu wakhiwe la. So yini kumsebenzi wethu kutshela abantu ukuthi lalelani yahlathwa nelakho iphasini saluma kahle. Jesus. Yima kahle. Kungasilwisi lokuthi ungajona mani kahle. Hallelujah. Kungasilwisi lokuthi ungazondi but wena yenza njani? Ngoba nelakho iphasika lethe njani? Hallelujah. Uthi masize emkhosini singedi ngale yamvubelo leya. Yabona? Ngoba lethu livangeli ntombi yami alidalutho. Into lesibanga sibe nokwesaba singabi nesibindi ukuthi siyade kuthi indlela sendangayo kule nto lesingatendi njengoba isisho.
lokhona wenje wa-understand inkosi ukuthi imendela umusa uya-understanda ukuthi inyama yami ufuna ungafuni utawukhoda kuNkulunkulu, ufuna ungafuni utawukhohlwa titho talelive, ufuna ungafuni ngeke ujajuliswe ngema-false preaching. Ayilungile ngoba zabona ukuthi sidawumala sithi ningabalaleli bafundisi bemanga, we are wasting time at this time. At this time, sithi gijimani nimbhekile na njengemqalisi nemphelelisi. Oh God, my Father, uma ugijima umbhekile uyamangala nje kusela bokejana uthi basele njani awathi so uyagijima uyamangala nje usela nawo ngabanjani ubheke. That is the aim. kaNkulunkulu ngumkhosi wepasi uthi umthetho wakhe akubona umthetho nje kunetimiso kaNkulunkulu bese kuba nemithetho yasemasontweni. Imithetho yasemasontweni ke ivama kwakhiwa ngaphansi kwesisekelo semali, yakhiwe i-leadership yasemandleni ngoba ifuna imali ingene. Ibandla yinto yasehlane. Uyabhala lomunye ukuthi aseyikhulume ingonyama kamasi, bathi ingonyama makazi. Uthi aseyikhulume iphume la kulama catchless. Sijiki ibuye ehlane. Amen. Ngoba ehlane ibhodla fakala. But la ingathi yabhodwa. Kulanda iphisi yembongolo leyala ichichelela kwekheji sipho. Idle seyahlala ethi Jesus. Ukungayikhipha kheji uye lapho kaSikhukhuza. Ithi yabuka ibone kudlula imali. Ingasuka ngamadibani yogibela kule moto lebekade uyilethe ngayo. Ngoba ibona umhlobo. Mina ngingathingela phela ngoba lethinje lokwenja ngaba kumvolo khulu ekhaya kungathi lutho uthi uyafika lesigameni uvuka inyamatana angithi kuyathumatha nayivuka inyamatana metiso ivukela lapha esicingini kanti kulapha nabo uvuka nakusuka ngamadibane kudakala kakhulu ubathi wena sasa wena ugijima usheba lapha lapha ngakho ufaka usilala bese sikethi netigolwane. That's why ibandla namhla libandla ngemadoda ahlakaniphile aleka igolwane. Libandla alisanawo emagqathu okunanza indodao Jesus ekufihlakale. Hallelujah. That's why ibandla alikholwa kuthi by faith you can do anything. Alikholwa ibandla alibonga inkosi because ilithathela fikwa package. Jesus. Ngosi msekusisi. Namthiyani nayo nendebo yakhe nelakhe. Ungadibana nabanye sifanani naye. Wena buya ngalanga kuyazi ukuthi ngethi isulu. Akusashinyela Jesu inkosi. Anemandla. Namvusile kwabafileyo. That's why basama siphile evangeli le fake, livangeli lelithuswa ngetimangaliso. Ungumfuna kabita baba mabitele tendele uthi uyanyaze ini Len alpreachwa ngetimangaliso Len preachwa ngetimangaliso le makhethi Jesus ngoba wonke umuntu emhlabeni azanhluphi umuntu baba wonke umuntu emhlabeni enhluphi ngaba batshela bazale sesihlangane nabo la sibona esikotela khona mabatshela ngathi umhlaba umfundisele nyipho ungibona nje emlakeni mina sokumbeshela ngithi nemali yakho soyicethile mina ngiholile idobo kodwa namhla kusaba lokuyebheka uthi mama iphelile bathusile belungu manje Nkosi yasiyangithithela wena imali ayisiyaha imali nebenikani wena unikwa inkosi
thatha Jesu ube nepeace. uNkulunkulu uhlanganisa abantu abangahlangani. uNkulunkulu lanza ipresident Ramaphosa ayilanze eParliament esitulweni lesikhulu. Haleluya. Bese ulanza konke umude emkhukhwini. Amlanza amhlanganise naRamaphosa kube ngibhuti kaSes kukhulunywa ilanguage. Gogo akhuluma eRamaphosa aphuma athi amen yagogoka. Ramaphosa akhuluma egogo agogo athi amen yagogoka. But hayi lenyakanyaka lesibukule. Hayi lenyakanyaka lesibukule. Awukaboni wena nasebabadlali kuyavota. Uvota ukuthola umfundisi semdzala siyamchitha. Nanifakele nani makipkip nani. Niphethe into lengayinzawo ngayo. uNkulunkulu basabona lokuthi umuntu. Umuntu akapitwa abantu. Atsayizana tikastokina. Mule mfatu tawubamba indvodza lefunwa nguwe. Athi angifuna okuningi konke nginakho. Ethi nje kubizwe. Kuze kususwe ini. Jesus Christ. Basaba asikethi kutofuta abantu la. La sifuta Kristu. Yahlupha kushumayela. Awugcina uyekela nje vesilelo okuvana ukukhuluma nalabo abantu. Uthi ngiNkulunkulu. Athi Amen. lo njani? Ngembani? Silathana. Aniva le. Jereba niva njengoba ngiva. Lokho uthi uNkulunkulu ngiNkulunkulu. Lo njani? The one who came. Lo nesikhwele. uNkulunkulu lo wena njani futhi? Lo wanikhipha. Ngoba i-Passover isawunda kahle kubantu labaphumile. Ayendela kubantu labahlalisekile. Kodwa ifuna abantu abanjani? Uthi njengoba nganikhipha, uyathi ukuthi utshela inkubo evama. Ngathi futhi uNkulunkulu lesikhathi naye ufuna kavudo. Uphuta inkubo evama. Labanye abantu bakhona labangathi lutho ngayo. Kodwa uthi listen, the fact is njengoba uphumile ngeNkulunkulu kemina lo nemoto. Njengoba nje waphuma, know this, I am God. Uthi ungabi nabani. Amen. uNkulunkulu. Ngaphandle sigcine lapho msakazi. Amen. Ngoba ufuna ukugcina basabana. Ngoba uNkulunkulu ulethe this message. Futhi akamtshela ukuthi ngilotshela nini. Ungichazele nje ngihleti kahle. Ngoba uyasahlupheka nje kuncane. Ucabanga nje ukuthi hey kuja ukuthi manje uqhaka nepolisha. Qhaka into eyishaya basebathi man of God. Washaya. Phela uNkulunkulu manje kuthi ngitseleke wema nje uMahlokota Mbhede wathi ngiNkulunkulu. Ethi ngabathi ngiyashuma la Mbhede ngabathi ngiyashumnanzi phela kunani kodwa nje wema nje wathi ngiNkulunkulu. Lona ngavuka kubhayi ayendlini yangesesi ngokuqithemani ngathi ngiyabuya ngibuka isikhathi ngikhanza something to do ebusuku ngase ngiyaqabala Mbhede ngithi avuka kusena ngibone ukuthi ngiphuma njani nami uNkulunkulu sikamhlolela lesikhathi ngenda lo uyavela futhi uthi yini ngavuma ndizo yini ngavuma ngoba kufuna isikhulumele ngasini fukuya ngahlala enkulu Mbhede athi khanyisa angifanele kodwa ngivuka ukuthi khanyisa thatha iBhayibheli Exodus 20 afuthi namfunza la konfetti kuthi i-old style thing letho yakudzala nathi ngiyadlula la ku3 ngiyakalenda angiseva lutho sengiyabhunya ngabiyele emuva wathi
mase ngiyema bazalwane ngiyaliyekela ukukhangisa kusafundisa ngithi manje uthi ungabi nabanye. Hallelujah. Ngithi uyangathi msinenkosi angikhonti mahloti futhi uyangathi mina ngingadithixo uthi kodwa ungabi. Wathi ngisho kuwe ungabi. Ngakho kabuko ngabeka phansi. Wathi dona letibuko ungaba ngabani. Jesus. Ngithi khuluma ngoba asukuma ema wathi wona lo msebenzi ungaba ngabani. Ngoba nje umuntu awubona ngeke baholela ngalo. So ungabi nabani. Manje message nje wathi ningabi nabani. Basaba iyakuphi into kaNkulunkulu. Into kaNkulunkulu iyelela isipho lo ithandzako. Wangena lisathi imfombi ngiyahlupha uNkulunkulu. Haleluya. Wakhuluma basala wakhuluma base wakhuluma nangemholo wami wathi ungabi nabanye. Umholo nomholo I am God. Hallelujah. Bila sekudlela amen nini. Eni niyangathini wena nje ngakho phethu yengawe. Mara uNkulunkulu uyakubona. Kuthi uyafake. That's why the verse elithi ningabi ngabanye nende liphela sabuye Jesus. Amen. Ngoba thina siphila ngabani. Hallelujah. Amen. Thixo. Tifana nebandleni likaNkulunkulu. Thixo namhlanje. Ibandla likaNkulunkulu alisakhondi liyakopha. Indlela belikhona ngayo likhona ukuthi kushabetandla live bachashwa kwasemandla kaNkulunkulu naka lo muntu akahlaselwa diliwe ngiyadeda. Oh lalela mzalwane sithatha itakubulala enokubulala wedwa mntakababa futhi ungavumi ukufa ngakhona ungavumi ukufa ngakasindiswa ngoba uNkulunkulu akathandi ukufa kwabantu abangasindiswa ngisho uNkulunkulu bazalwane lesisuka la siyakuyo akathandi uyabona abantu abanetitha empilweni abayi la siyakhona bantu abanenzondo abayi bantu abanemona umona wabo ubonkulunkuluwana babo. Nana abotela bazalwane nanje ngangibuta bazalwane ngisekhulile navakasha bathi nje intombi yami umuhle kangaka angishaya baba bakho ukuthi intombi yini nje engakwenda uhlukane singalinks le verse lapha elithi nakunye kufana asicela singayikho manje ukhumula bengugogo endlini yakho ngumpipuka uthi yini lokhothi ungakagqoki le passport yakho ngoba inkinga le passport yakho ayifani le passport yakho ngoba makhelwa ngiko lokho ukuthi bona ngathi ugogo lokho na ungangibuza ukuthi msasa isikhathi esingakanani ngifasa lo thayi nale ngimsele ema-China benisuluka ngaqethi lapha esibuye ngifloka ngikhamba bometiso bathi hayi cha bishop stick that's why uNkulunkulu akafuna ukuthi umuntu atimuhlise yebo phela ufuna agqoke ngokuhlonipheka akusho ukuthi na ufaka thayi laba ngamfaka ithayi abasezulwini but uyamfuna umuntu lokho ngoba the most cooler the more God has upgrade hayibo sifuna kulihla lelive. Amen. ayihlome mathaba ayihlome ihlasela Jesus. akugive up noma umntana athanda vuka sekabhizi nenyama ubhenane ngesamu Jesus.
wena ufuna into yini uthi ngiqhubekela phambili mina ngikhulekele njalo ilo ngithandaza usikani kuyahushekwa basangwa kuyahushekwa njengoba i-South Africa isinike this holiday thina celebrate leli lot lele Women's Day lelo labo pens down nemanzanzana nemafana lelo livula umgwaqo lo esihokweni Jesus lokutshela ngini lena 50-50 lena mina la ngithumela uNkulunkulu lithi ngithobele madoda konke sikhula thina bomake basindiswa bobabe basila inhlama emahebe esintu lesithi ngumqombothi awusila sindisiwe awusila ubikise baba fika guqa ubeke thina Nkosi yami ngoba sinafuna mfana uvimboza ithi makamthani khipha ukuthi Nkosikazi awuthathe nomphongolo bakaphuphuza athi gatsha beke phansi yehla esulwini
avele la kimi ukuthi uyabo ukuthi ufika kuphi ngale yakho khamba ngabantu akuna sifo kuKristu Jesu se original kuyi akuna shukela akuna high blood aningiyibonile akuna maparts la sibhedlela kuJesu uma sikholwa sakhiwa kabusha Abantu kuyabhekana basawa asikhulume le original ukuze sitothutha ngalakhuleka lesingeleni asikhulume le original sikhulume tingo lesihlulako sithi uNkulunkulu akehluleke Nakuthakaza basawa kahle kahle manje ngikhuluma nempilo yakho khuluma nempilo yakho Nakulume la. Lento labantu abaleParliament. Behle eParliament bayontshontshwa. There is no peace. Into lemandla understand. Sikulu siyakupha ngoba lethu. Uthi Paul nasekaye secret uthi lo engikwenako ngathathe enkosini. Hallelujah. Ufuna ukuthini? Bafana. Ngikho siyakhala. We're serious now. We are the only church in Nekulek. Ibanda kaKristu. Asikulwa kumikela, asikulwa kuphana, asikulwa kuthandana, asikulwa bazalwane namona. Awusehluli thina. Jesus. Uma kinto diphetha, ngigijima ngizopha kumekulu. Ngitibuthamile ukuthi what's happening? Ufunane la. Awuyona indawo yakho le. Haleluya. Ngathi ngihamba ngabantu abadala ngisathi bune baleni. Ngivongisha mfana. Ngime phashu. Jesus. Ngibuthamile kwandela. Kwandela. Kathi sesizulwini la. Abukho sesizulwini la. Yebo ma. Khona namama ni. Hallelujah. Masiya. Inkosi of David itawuphelela manje. Jesus. Sikamufa. Sisuke nasemhlaba lente mafiki. Sohlala. Nenkosi. Awuphakade. Naphakade. Thina Holy Spirit. Siyothi masifike ekhaya. Inkosi yethu isume esihlangene. Igwela amanxeba ezandleni. Nasemzimbeni. Baba. Thina silona ibandla lokukhuleka. Usitawuhlala nawe. Wow! Sehlulelizwe.
sohlala naJesu yebo kuyasula kuyasula uma asihlangani kimi nami kimi we practice kungaqoqshwa kasimoya ngicela nje kaNkulunkulu babuqaba buya mfowethu uthandaza nebantu my God my Father Jesus ay baba ohlala enkosi uJesu Lamalanga ebuzaleni bami uNkulunkulu uyangihluka kakhulu. Beka indzaba lengase sayibeke. La nje ngicelwa khona uNkulunkulu letha yona. La nje ngicelwa khona uNkulunkulu letha yona. Yiphi lenzaba na ukuthi Jesu uyabuya. Yona yodwa nje basalwane. Jesu uyabuya. Ngabe ibandla lami selilungele na? Unalombuto nje bazalwane noma uNkulunkulu sakhuluma ngalendzaba kuthi yena uyabuya ngibe sengiyadibuta ngithi Nkosi ngabe sengilungele ukubuya kwakho na? Angathi ngiyefakala bazalwane. Jesu wena njani? Uyabuya. Uma uNkulunkulu itsitsa la ngiva ngathi utsitsa mina ngihletha phasi ngiva ngathi utsitsa mina ngoba lento uNkulunkulu la ibeke kulamalanga ebudzakeni bami kuthi yena uyabuya. Ngabe ibandla selilungele na? Sawuthandaza bazalwane siyabonga uNkulunkulu kuthi nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu Jesu. Mayibonge Nkosi. Libele sithi uma simgubha sigubha lomkhosi asiwugubhi sinemvubelo lenzala. Oh yes Jesus. Mayibonge Nkosi. Hallelujah. Asiwugubhi lomkhosi sigcwele imvubelo lenzala. Asiwugubhi lomkhosi sigcwele amagqubu sigcwele inzondo sigcwele noma ihlobo lwesono ngoba imvubelo ifanekisela isono. Hayi Nkosi yami. Nikhona yini? Nikhona yini bazalwane? Nikhona yini bangcwele? Uma iBhayibheli likhuluma ngemvubelo likhuluma ngesono kuthi uma bazalwane sigubha umkhosi wethu. Nkosi yami siwugubhe singenavubelo lenzala. Hayi Jesu. Siwugubhe singenavubelo. Hey ngoba imvubelo inkinga bazalwane. Imvubelo njani? Inkinga manje uma sigubha lomkhosi siwugubha singenavubelo lenzala. Sigubha ngeqiniso. Sisuma siwugubha sigubhe singenaqala phambi kwakhe. Singasoneki. Nkosi yami, singenze njani bangcwele? Singasoneki. Sesiyawugubha lomkhosi.
singenamvubelo. Ithi mina ivubelo uma kukhulunywa ngayo eBhayibhelini ikhombisana bazalwane sono noma hlobo lwesono. Lo sono nje eBhayibhelini kuyini bazalwane? Sono. Hey Nkosi yami. Since lo munye la lenye into umfundisi makhuluma la. Wathi namuhla sesiphakamise emasondlo ethu. Sakhohle umuntu esifanele simphakamise. Ngoba thina sibitelwe ngakuphakamise emasondlo. Thina sibitelwe ukuphakamisa Jesu. Asumani ukuphakamisa mina. Ngiyabadosa abantu betekile. Uma siphakamisa yena, Nkosi yami. Jesus Christ. Lelethi pasika hlatshiwe. ElinguKristu Jesu. Amen bathandane. Hallelujah. Ngiyawuthandaza. Kodwa ningakhohlwa ukuthi Jesu uyabuya masinyane. Usho njalo umlomo wamaHebheru uthi ozayo uyeza kayulibala. Abe sothi Petro ngale Petro wesibili sahluko 3 verse 9. Abe sothi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Noma labanye bathi libele kodwa ayilibali. Kodwa iyabeketela. Ibeketelela nanawuya baze baphenduke. Baphendukele kuye. Inkosi yabuya bazalwane. Khuluma lokuhlupha impilo yami. Jesu wena njani? Jesu yabuya kodwa ibandla ngathi lilele. Ngathi lilele ibandla, ngathi lilele. Anandzaba ukuthi konje indzaba yethu ayisigcinisi la. Indzaba yethu isigcinise emaphakadeni. Jesu yabuya sewulungele na. Jesu wena njani? Sewulungele. Sewulungele kumhlangabeza na. Amen. Wena njani Jesu bazalwane? Ise uma ithinza inceke kaNkulunkulu la kuthi siyohlala naye sitamhlangabeza emafini. Akusibo bonke nabantu amhlangabeza. Nkosi yami. Moyigcwele kusithi akusibo bonke nabantu amhlangabeza ngoba lapha kumhlangabetheni kutawubitwa ukuthi wena unawo yilomlilo unaye yilomlilo okuphakamisa yophumana lapha eTulu. Jesus. My God, my Father. Heavenly Father, God, Ukhona lensimbi lebathi ngusibuthe. Yakhola sonke siyayandela. Usibuthe. Usibuthe akathathi yonke insimbi. Kodwa uthatha insimbi lehambisana naye. Uma ngibuye ekholweni ke mina ngithi Jesu utawuthatha labo lebanemlilo lokuye. Njengiyevakala. Yevakala bazalwane. Akanawuthatha abantu lebomile lebanganalutho bamkhonda Jesu kodwa bomile bangemakhola nawomile kuphela babangumsindo mahana. Kutawuhlwithwa bantu lebagcwele umlilo moyo ongcwele lona ngikhuluma ngaye lebagcwalisiwe ngemandla kamoya ongcwele asimala phezulu abese bayaphakama. Hallelujah. Utawuphakanyiswa yini njengoba uligokoko nje lelingenalutho. Angathi ngikhuluma nabantu. Angathi ngikhuluma nabantu bazalwane. Sekufuna ukuthandaza. Sekufuna ukuthandaza. Kodwa ngathi kuthi ngikhuluma nabantu. Ithi ngekaNkulunkulu ibandla litawuhlithwa lemhlangabethe emoyeni. Kwasembutweni wami ngikesha phaphasi kwathi kodwa kusibo bonke lebatawena njani. Lebatawuphakama. Bantu lebagcwele umlilo lolapha kuye. Akanawehla Jesu ethe namhlabeni. Kodwa utaba lapha. Kodwa futhi iBhayibheli bazalwane lithi lapha simhlangabethe emoyeni. Hallelujah.
nani hey sithe wengwe ake ngithandaza bazalwane cela kuthandaza Jesus. cela kuthandaza sokadendela wena umusa Amen. sengacela wena udendela umusa uthi Nkosi shumayela inceku yakho sikhupha umkhosi wethu kodwa sikhupha singenamvubelo angiyathi imvubelo lela kuwe ukuthi yini angiyathi ukuthi imvubelo lela kuwe yini leyo mvubelo lonayo angiyathi yathiwa nguwe itakwenda ukuthi ungahlutshwa kanye naye sengiyathandaza uma ufuna ngithandaze nawe ngijimbuye lapha phambili wena nje uthi mfundi sithandaza na angifuni ukusala uma Jesu abuya ngifuna ukusala gijima ubuye lapha phambili gijimbuye lapha phambili gijima ubuye lapha phambili gijima ubuye lapha phambili wena nothi nje Jesu Nkosi sokuvakele kuthi asiwugubhe lo mkhosi wethu sinemvubelo lenzala kodwa siwugubha sigcwele emlilo sigcwele bungcwele sigcwele budlelwane bethu naye lo lesigubha hawu Nkosi yami gijimbuye lapha phambili gijimbuye lapha phambili ufuna ukuthandaza bazalwane ufuna ukuthandaza iseyinceku yenkosi mayikhuluma la yathi ungabi nalabanye bonkulunkulu ngaphandle kwabo futhi ungadendeli ithombe yathinda into letinengi lethi ngaguquka tibe sithombe kuwe lethi hayi ngoba titimbi bazalwane ngivamisa ukusho ukuthi imali ayisiso sono ufanele ube nayo uhlike emabheki kodwa indzaba ukuthi uma ihlikiyo yakho seyinamathele emalini soyayikhonda soyayikhonda seyithombe seyinkulunkulu kuwe seyini bazalwane yiba nayo kodwa ihlikiyo yakho ingayikhonda uNkulunkulu akabe inumber 1 phezu kwemali yakho angathi ngikhuluma nabantu bazalwane Jesu akabe number 1 kunale mali yakho uma futhi besingakhuluma iqiniso ayisiyakho yakhe kanti bazalwane uthi yena isiliva negolide ngelika Jehova manje Musa uthatha into yaNkulunkulu soyenda sithombe akusibona bakuphela buya phambili thandaza nawe buya phambili thandaza nawe ufuna ukuthandaza siyagubha umkhosi wethu kodwa siwugubha singenavubelo lenzala kuningi lesingakufaka la emvubelweni lenzala kuningi lesingakukhasa sikhulume impela sikhulume singenamahloni ngako sikhulume impela sehle sijule siye phansi singenavubelo lenzala ngoba imvubelo iyabilisa imvubelo iyabilisa imvubelo iyabilisa bazalwane imvubelo kungako lebaphisa lo nisiyini basebenzisa yini bazalwane imvubelo ngoba yena njani imvubelo iyabilisa nathi akufanele sikhonde sibe lapha emkhosini wethu sigcwele ini imvubelo lenzala yini imvubelo yemfundisi Xaba imvubelo ifanekisela isono bazalwane sono siyanamathela kumuntu sisusa ngoJesu lo ngena kumuntu sibe sono sesiyawohloka ngoba Jesu ufanana neduma awuyitsheli iduma ukuthi ayende lokunalo uvele uyifathe uvale eminyango uvale amafastela wente konke kodwa utawuthuka ekseni awuvuka utawuthola nizini makokoloshi maphela
kugcwele phasi iwendile umsebenzi wayo unjalo Jesu bazalwane ngiyakhumbula nje ukuthi mangena kimi angena Jesu empilweni yami athola mina ngizange ngithole yena kodwa wathola mina ngilahlekile wathi mayithola impilo yami kwathi wohlokela konke ngeke ngikutshele ukuthi kwaphuma kanjani angikwathi kanti wohlokela bangcwele kanti wohlokela ngiyekumaza umuntu athi kumele wamngene Jesu kodwa usahamba nemona usahamba nenzondo usahamba nemaqubu yibazalwane hayi akungabi njalo uNkulunkulu anibusise mathandekayo uNkulunkulu anibusise nende kahle nitendela nina nendeli mina anendeli ibandla noma abazalwane kodwa nitendela nina Jesu uyabuya ningamangani bazalwane lenzaba le ihleti kulethi insuku dokugcina ngathi noma dokugcina angithatha kodwa nje kulethi insuku tebuzala bami bazalwane Jesu ilethile lenzaba wayiletha wayibeka enhlitiyweni yami uma ngisukuma nje ngiyokhonza ngithi noma ngihlelele inzaba avela umoya lethi inzaba le uNkulunkulu lakhuluma ngayo kuthi mina ngiyabuya uthi umuntu wami sewulungele kubuya kwakhe na ngeke ngibusho lokunye lokwakhulunywa lapho lokunye ngiyakushiya bazalwane ngoba wathi lokhuluma nakimo wathi dingakuthanda kuyashumayela kakhulu shumayela kamnandi shumayela ivangeli kodwa inzaba yokubuya kwami lekhuthaza ibandla lami ngoba inzaba yokubuya kwaJesu ikhuthaza umakoti kaKristu malibonge igama lenkosi kuthi naloko athi bekadlala kodwa uma ayithola lenzaba kuthi Jesu uyabuya kumele aphaphame emthongweni usho njalo lomunye umlobi uthi phaphamani lapha kulabafile nivuke ngoba Kristu utanikhanyisa sesiyathandaza ngiyatendekela mfundisi wami mina ngize ngubishop vele ngikubita ngalelo bugama ngikuvele la watsinze amagama le bantu lebakubita ngawo mina ngikubita ngokuthi ngibishop mayibongwe inkosi sitawuthandaza bazalwane sitawuthandaza kodwa ekuthandazeni kwethu singakhohlwa kuleli qiniso uNkulunkulu langihlupha ngalo kulamalanga ukuthi Jesu uyabuya masinyane uyathanza kawuthanzi Jesu uyabuya ukholwa kahle kawukholwa kahle Jesu uyabuya uma ungafuni ukulungisa inzaba yakho no Jesu wakho lo wamkhetha ngalelinye ilanga yathi ukuthi Jesu uyabuya masinyane yathi ukuthi Jesu uyabuya masinyane asifana mehlo sithandaza siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga babe ukhulume kahle ngenceku yakho usevini lakho singabi nalabanye boNkulunkulu ngaphandle kwakho wendlula wathi singatendeli ithombe letibatiwe baba wethu longcwele wendlula Nkosi wathi uma ukhuluma wena ngenceku yakho wathi nelethu iphasika lihlatshiwe elingumKristu kodwa manje sikhupha lomkhosi siugubha singenayo imvubelo baba wethu ongcwele sisondela kuwe babe sisondela kuwe sihlotshisiwe ngobungcwele njengenceku yakho ngelinye ilanga yathi mayikhetha ikhwaya lithi live lakho Nkosi yathi mayihlabelela ibe phambi kwenceku yakho ibandla lihlabelela noma ipraise team ihlabelela kodwa lithi live lakho Nkosi babehlotshisiwe ngobungcwele nathi ke Nkosi sitakuwe sihlotshisiwe ngebungcwele bakho uNkulunkulu onamandla sibonga live lakho lokhulume ngalo kithi siyalamukela Nkosi ngegama lika Jesu siyalamukela Nkosi ngegama lika Jesu siyalamukela ngokukholwa egameni lika Jesu sisithe Nkosi siugubhe lomkhosi singenabuqili siugubhe lomkhosi
singenamvubelo sigubhe lomkhosi singenamoya wokusola kodwa siugubhe siphelele phambi kwakho. Siyabonga Nkosi ukhulume kahle egameni likaKristu Jesu.